Жыл сайын ноябрь айының біріншісінде республиканың жамауаты Құлейланы қайсыны атын жүрткен орамға, ан ескертмесі орналған майданға жиылып, ұлы инсанны, ақылманны сыйлайды, ескереді. Быйыл да былайға республиканы құллықчылары, Министер салабла ведомстволан келечілері, депутатла, назмучылыққа жүті сөзге баға бичкенлі, жамауат бергілен келечілері ұстазла оқучулада келгенелі. Қайсын аланы жүреклерінде болғанын энттада көргістілі. Бұ шарт үлгіліді, ұлы қуанчты. Жылуну Қабартымалқа Республикан маданият құллықчысы министр Мухадин Кумахов Ачханды эмда бардырганды. Дорогие друзья, добрый день, уважаемые гости. Сегодня, как и заведено, мы собрались у памятника великому человеку, чтобы почтить его память, вспомнить его строки и еще раз удивиться тем добрым словам, тем ярким предложениям, которые он оставил после себя. Дорогие друзья, я хочу предоставить слово уполномоченному по правам человека в Кабардино-Балкарской республике Борису Зумакулову. Дорогие друзья, почитатели таланта великого Кайсына, мы каждый раз приходим к нему сюда, чтобы засвидетельствовать свое высокое почтение к его памяти, как нашему великому... Фахмулу назмучу, жарқ көллі инсан жерлеші біз. Ата жұртымызны бітеу Кавказны да демеңілігін дүнияға шарт еткен ұланларымыздан бірі не заманда да біздің есіміздеді. Ол қыраллықны құрылышчыларындан еді. Аны ішлегеннен сорауа, жақчысы да болғанды, қорулағанда еткенді деп белгілейді сөзінде Зумакуллан Борис. Кайсын Шуваевич принадлежал к тому поколению, которое пришло строить. И они строили, созидали, а когда надо было эту землю защищать, они защищали, проявляя мужество, отвагу. И они защитили, а потом вышли вновь строить и воссоздавать то, что было разрушено. И они, представители этого поколения, прекрасно воспели. Из этого поколения вышли великие писатели, великие поэты. И он, конечно, очень сильно переживал. Он гордился своим поколением и очень сильно переживал, когда чувствовал, что уходят. Как он писал в своих стихах: «Уходит наше поколение, без грома, с молнией тайком. А ведь когда-то мы каменья раскалывали кулаком». И, конечно, здесь дети вот читали стихи, я тоже закончить хочу стихами. Он был мыслителем, был философом. Он знал, что пришедший в этот мир должен уйти. И он знал, что и он уйдет. Но он хотел верить и верил, что останутся люди, которые будут жить на этой земле. Я несколько просто строк прочитаю. Стихи, посвященные Эльбрусу. «Словно совесть моего народа, ты стоишь, Эльбрус, великий и вечен, как поэзия и как природа, ты стоял до нашего прихода, нашего ухода не заметишь. И я уйду, но все же останусь рядом, потому что будут жить другие и смотреть моим влюбленным взглядом на твои вершины снеговые». Дорогие друзья, Жиылуда сөйлеші Қабартымалқа Республикан парламентінің таматасының орынбасары Жанатайланы Салим, кәзім білі қайсы миллетімізге ұлы қошымчылық еткенлерін айтқанды, әмді аңға бейік баға бичкен. наша республика отмечала 160-летие великого Казима Мичиева. Если Казима Мичиева народ называют своей совестью, наверное, Кайсын душа моего народа. Поэтini ескерген жиылуда назмусыз болмайды да, ол себептен Сабили айтқан назмулаға тыңлайық.
все повидавший на пути своем, изведавший все горести на свете, из благ земных, молю лишь об одном: пусть никогда не умирают дети. Я понимаю, этому не быть. Смерть без разбора расправляет сети. И все ж я не устану говорить: пусть никогда не умирают дети. Не распустится дереву опять, которому зимой весна не снится. О невозможном, если не мечтать, то вряд ли и возможное свершится. Я мир воспринимаю без прикрас, и жизнь не в розовом я вижу свете. И все-таки кричу 101 раз: пусть никогда не умирают дети. Кайсын Кулиев. Мир и радость вам живущие, мир и радость вам живущие, не от ваших ли забот? Жизнь идет, земля цветет, существует в мире сущее. Мир и радость вам живущие, всем, кто воздвигает кров, сеет хлеб, пасет коров, бережет сады цветущие. Мир и радость вам живущие, солнце светит ради вас, и горят в вечерний час звезды, свет на землю льющие. Мир и радость вам живущие. Халкар сүз байрағы еді, Бештаттау елні байрағы еді. Ол ұлы адамет аулада, Индуа жашар har bir davlada. Халқны жашы еді, ол ұлы адамет аулада, Индуа жашар har bir davlada. Халқны жашы еді да қайсын, Таула болырла енді аңнасын. Қайсын алаңға сөз айта білді, Хар адамына жарығын берді. Жарыта келіп алай үшілді, Сыйлы атына халқы көтірді. Дашны жарасын ол сау ет алған, Миллеті үшін оттан өт алған. Расул Гамзатов. Памяти Кайсына Кулиева. Друзья мои, Чингис, Давид, Мустай осиротила нас кончина брата. Сказав Эльбрусу тихое прощай, ушел он в путь, откуда нет возврата. Совсем недавно, кажется, его проведывал я в Кунцевской больнице. И вот не стало друга моего, скалы, к которой можно прислониться. Скорби Чегем, и ты скорби Кавказ, под траурную буркой южной ночи. Балкария, закрой в последний раз сыновние безжизненные очи. А кажется, они еще вчера меня встречали искрами лукавства. Шутил Кайсын, бессильны доктора, но смех от смерти лучшее лекарство. Кайсын устал и кликнул медсестру, сжав сердце побледневшую ладонью, но усмехнулся вновь. Я не умру, покуда всех друзей своих не вспомню. Где Зульфия, Ираклий, Шукрула, поклоном всем, а также Сильве милой. Наверное, судьбой мне повезло, коль дружбы меня не обделила. И в резко наступившей темноте, а может быть, причудилось мне это, Сарьян на белой простыне, как на холсте, писал эскиз последнего портрета. Кайсын Кулиев умер. Нет, погиб в неравной схватке с собственной судьбою. Не траурный мотив, державный гимн пускай звучит над каменной плитою. И если скажут вам, Кайсына нет, не верьте обывательскому взору. Чтоб во весь рост создать его портрет, нам нужен холст снегов, укрывший горы.
Балкария, пускай ушел твой сын туда, откуда нет пути обратно. Но закричи призывное: «Кай, сын!» Он отзовется эхом многократным. Спасибо. Айсын Кулиев, Родина. Став глухим, я буду слышать, знаю, шум листьев там в родимой тишине. И став слепым, моя земля родная, в твоих горах не заблудиться мне. Где б я ни жил, я всюду слышу это, свой шаг, звучащий на твоем снегу. Твой зимний снег и добрый пламень лета, как песни гор, забыть я не могу. И словно песня мне дорогу края прознает сердце, создавая стих. И словно певчих птиц я понимаю, я нынче в песне слушаюсь их. И кажется, они несут на крыльях весну и о твоей поют судьбе. Мы птиц твоих нигде бы не забыли. О, Корбулай, Родина тебе! Я цвет для глаз, наверное, взял у черных. Твоих ночей тобою я дышу. И пляс сынов твоих на свадьбах горных. И их отвагу я в душе ношу. Все наше счастье — это ты, родная. О, Корбулай, Родина тебе! Поаплодируем нашим деткам. Молодцы. Член Союза писателей. Чегем тарына қайсын туған елге барып, ол жерлерін көріп, Залимгерей Мирзоев назму жазғанды. Ол жерлеге Заки назмучуға жоралап. Я побывал на родине Кайсына, великого в поэзии Творца, Кавказа древнего и всей России сына, наследника Кязима мудреца. Там воздух чист, согретый его дыханием, живут там рифмы в белых облаках и горы, как основы мироздания, воспетые в кайсыновских стихах. Все у него оттуда, жизнь и песня, Чегем, его начало и исход, и там, в ауле, прямо в Поднебесье, возвел поэту памятник народ. Когда в горах стихи его читают, им внемлют птицы, горы и поля, там раненые камни заживают, там возрождаются и люди, и земля. Начертаны на каменных скрижалях великого оракула стихи, а не о том, чтобы люди не сражались, о том, чтобы оставаться нам людьми. Пусть песни рек в горах не замолкают, а люди, чтобы не ведали беды, и пусть к нему тропинки согревают бесчисленных паломников следы. Вечно в сердцах наших Кайсынов. Шығармашылыққа башқа көзден қараған, аны жиклерін айырған, еншілігін сезген инсанладан бірі Мухаддин Кумахов Кайсыны шығармашылығындан бір назмуны сайлап, аны сейір еттіргенлерінден бірін оқуғанды. Я все больше и больше замечаю, что люди перестают удивляться всему, что их окружает. А классик на то и классик, что его строки всегда являются правдой на каждый день, на каждый час, на каждую минуту жизни. И думаю, что вот его слова в назидание нам. Надо уметь удивляться всему, что происходит в жизни. Блистают звезды, цвет меняют горы, снега сползают, розы опадают. Мне очень жалко тех людей, которых на свете ничего не удивляет. Рождаются великие творения не потому ли, что порой где-то обычным удивляются явлениям ученые, художники, поэты. Я удивляюсь и цветам, и птицам, хоть мне их не понять, как не пытаюсь. Я удивляюсь и словам, и лицам, чужим стихам и песням удивляюсь.
текут ручьи, звенят их голоса, я слышу море гул и птичье пение. Земля нам дарит щедро чудеса и ждет взамен труда и удивления. Я желаю нам всем удивляться всему прекрасному, удивляться друг другу и удивляться тому миру, который нас окружает. Добра, благополучия, мира вам всем и до новых встреч. Аллай суық күнде жылу берген желуның ақырында ұлы адамлық шартлары болған биік мағаналы шығармашылықны иесі Құлиланы қайсыңа чексіз құрмет ете жамауат гүлле көккалада салғандыла. Ол үлгі қайсынны ала har күннен да жүректерінде тұтқанларыны белгісіді. Az yaşap köp gördük devçü edile, çekimde ellilerim, ol esimde. Alabarı körlüklerin kördüle, Mirzemun'den taşı köpcer isimde. Ol sözlü eşitkelimde sabi yedim, gün tegülüp çekimimde kırlağa. Ol sözlü angılamaya sevetip, işara yedim büyükte karlağa. Ol sözlü anam da aytuçu yedi, anı yaşavu da bolmağandı bal. Ol da sınar zatların sınap gitti, yaşav bergen yüklü eltme yok amal. Çekemlele aytuçu sözlü igi, anglağan ba endi kesim sınap, yaşavunu çıngılın bula biyigin, içip taza suğundan, kir suğundan. Endi beri de vardı erkilligim, az yaşap köp gördüm derge ömrüde. Da zaman bırna getip erkeletip, turgan da boldu, olmanga berdi, bal da tuzda. Bir silege vergeni kilik, nasımım yaşadım bu жерде. Başkaladan artık tüyül körgenim, alay bolsa da az yaşap köp gördüm. Bugün beri Kayısın'a gelgenmiz. Allah yollu kuvançta Kayısın'a gelmese gedi. Biz osal iş eterigek. Ana sebepli Mavlayda halkta götürülüp kar birinci kar düşkönlükке de karanbay kalay. Ana bula birge Kazimni 160 yıllığı Kazim degendi Kaysın. Kazim seni sözlerine men kolum bulatayım. Seni fahmuna seni ömürlüğüne seni ulu fahmuna men her zamanda da ol meni kuvançım bolup beni jarıktan jarık edip durgan. Bugün biz Mavlayda Kaysın'ı eskertmesinde biz. Kaysın bizim halkımızga kimden de ulu ilgili getip malay halkımızını atın ayıttırıp getkende de malay getkende. Anı bula birge biz bugün Mavlayda ulu razılık bula
айтырға керекпіз. Қайсынны ұлы ішін, ұлы адамлығын, кәзімні дүнияға шығарыр үшін, орыс тілде көтеріліп, бірсі тілдеге де өтер үшін көп қиын салғаным мен игі білемін. Кәзімні 160 жылығы бір қуанч Мавлайға келгеніміз, қайсыңа сыйнамыз бергеніміз, екінші қуанышты деп мен алайтырға сүйеме. Сыйлы халқым, таулы халқым, адамлығыңы да, кесіңе, ниет тазалығыңы да тас етмей келген халқым. Аллах маған үші бергенді бізге Аллай адамны. Кәзімні Аллай адамны. Қайсында енді түшіру болып, замбы жазған адам болып көп түйілді. Аны бұла бірге Танзиланы Жұмақұлланы қыз деп. Жүрегімнен шығып айтылған сөздеріме қуанып, сіз де қуаныңыз халқым деп алай айтамын. Kafkaz desek kıvanç degen kibik görünedi her zamanda bizge. Ağargan tavlanasıp çebiyik kaydan da aşıktık üyümüzge. Sak javun javadı çınarlanı yaşıl butaklarında şıbırday. Kuş kanatları çaçırallanı akkırlanı başımda şuulday. Analarımız tebrettile beşiklerimizni bu tavlada. Üyümüzlü başından öttüle, malı ak bulutla bu tarlada. Kafkaz desek karanı günümüz, okun jarık bolgança körüne, kaydan da beri aşığamız biz, beri büyük Kafkazlı törüne. Tavla keçe birbirine jomak, aytkança bizge alay körüne, özelle jaşıl töppele ve ak, sula hapar ayta birbirine. Seni beri de közleri bizde, kayda bolsak da turadı Kafkaz, suda artık tatlı jerimizde, Kafkazsız bizge jerime kuvançaz. Ne tatlıydı bizge ana atı, ağergin kızıl gülün körgen, tanıla, çumlaça kızara atıp duradıla bizni bile birge. Çumlanı kızıllığı da beni, bolgan kibik yüreğimmi kanı, turgan kibik otu da bu jerini, mameni süymekliğimden canım, jürüteme ben ol süymeklikni, kulla bu qoğların jürütkelley, bu jerini anı başında köklü, kesime ömür nasip etkelley. Tam yüreğimi teşse de kama, anda Kafkazlı atın teş almaz. Kanım tursa da taşlağa tama, canım bu tavladan ayrılmaz. Kafkaz dese kuvanç gelgen kibik, köründü kıyın günde de bizge. Kafkaz desek yüreğimiz büyük, tuğança biz ömürde ölmezge. Soğuklukka da qaramağılay. Sonra qarçıq жауынла бірге болғанына да қарамағалай. Жамауа жиылды бұйылды. Незат келіп сатты сені көріңе? Көліме разылық келеді. Мен барына да разыма. Келген аяқларыңызға Аллах ауру бермесін деп айту үшін да. Бек разыма. Мен har zaman қайсын кесі асыр сүйгеннен білетін, халқаны біледі. Халқына алдай алдық дейсі бір заманда да. Сүйгені де, өтірге айтқаны да, керті айтқаны да халық бейгі біледі. Халық иге аңылайды. Her zaman da айтучылар керек күнде өлген анам деп алай сөз бар таулада. Керек күнде өлген анам қайсын қалай кетіп қалды деп көпір айталды. Ма бүгін де айталды. 35 жыл бола тұрады. Қайсын кеткелі. Кесі халқын бек сүйючі еді. Халық та бек сүйеді. Сүйгенini сүйген етеді адам, сүймегенini сүймейді. Біз не десек те. Анычы мен қуанама келгендеріне де құрым мал қарыла келмейлі, келелі, башқа миллетеден де келелі. Бүгін Осавичік қалай оқыды, Расул Гамзатовны қайсыңа атаған назмысы. Мен жилеп төз алмаған ем. Асыра аламат егде оқығаннан. Sonra бір кесек жүрегімді қиналды, Осавичіклер тауча сөйлеше алмағалай. Шунчуғаннан оғай тіліне де сөйлеше, тілін де білмейлі. Бүгін бізіне ауруымыз олды, тіліне білмейлі. Ата, ана, школда айтырға керекті, сәбилеге үйретірге керекті. Сәбилеге айтсаң, сәби үйренген етеді. Гитчілігінен айтып тұрсаң, мабылай деп. Тілің ұнытылса, халық та жоқ.
Tilini de unuttun, kaysını da unuttun. Hazırtını da unuttun da koydun. Bütün milletini de Ha, unuttun. alaydı da. kaysını suygen etebizeli, kaysını tavça okuyuz. Ha. Kaysını suygenli tavça okuyuz. Орысла бардылар, бір орысла таушы үйренген етелі қайсыны оқырычу. Мы хотим его в оригинале читать деп. Бек разыма халқыма, бек разыма башқалаға да, құры халқыма деп айтмаймын. Мен халқланы, мен адамланы барын да сүйемін, игі адамланы. Халқының ішінде егісі де бар, аманы да бар. Халқыны бөлдірге жарамайды. Бұл аллайды, бұл бұллайды деп жарамайды. Халық, халқылай қарады. Егісі игі, аманы аман. Аллах игіледен көбетсін жерінде. Аллаха шүкір, бұл мамырлы көктің түбінде жашайбыз. Бізге не керекті? Бізге не? Бұл бір жетшік керекті да. Жашайбыз, өлейбіз, кетейбіз. Ол дүнияда бар, біз Аллахның алдында сүйелік біз. Не қадар игілік етсек, не қадар жүрегіміз таза болса, от қайсының жүрегі қалай таза еді. Үлгі аларға керек біз, анын азмуларынан. Игілік етерге керек біз бір-бірге әру айтырға керек біз жүрегімізден. Жүрегіміздің теренінен не қадар игілік болса дүнияға да игілік келеді. Оғырсызлық болса, адамдар бір-бірге оғырсыз болсала, дүнияда оғырсыз болады, амаллық келеді. Аны біліп, бір-бірге бұлай жұмшақ жүреклі болуға керекпіз. Бүгін ан шығармашылығын алғанда не зат келеді есіңе, sonra не затын енчілерге болуқты, жертерге болуқты. Мен көп сағыш етушіме қайсының үстінен, анын азмыларының үстінен, адамлығының үстінен терістігі болмай, қиылы болған милletке Аллах бұлай адамны жіберген еді. Аллах жіберген еді. Аллах адамны жіберген еді. Бұлай қарамады, бір жерден мен аны бір чұрумын көрмеген ме? Көрмеген ме? Сәбиге сәбиче, ұллыға ұллыча, қартыға қартча. Оланы ойнап етмейді, оланы жүрегінде еді, оланы қанында еді. Хау. Ол кесі де назмыларында да. Вот назмыларын оқуғыз, қайсының таучасын оқучығыз. Таучасын оқысағыз, переводлаға сейретерексіз ба қайданды деп. Аллай бір тереңлігі барды, аллай бір демеңгілігі барды. Бұл айтамада Аллахтан бізге сауға, бек бағалы сауға болып келген еді. Көп жашамады, ансы. Аллах милletті бізге насып берсін. Я Аллах өмірлік милlet болсын, намазымда да мен аны тілеймін. Я Аллах. Айныған милlet болсын, я Аллах мамырлы милlet болсын, ұллы милlet болып, игіліктен сұры бір амал болсын, ішчі милlet болып, бір-бірге бір амалық етмеген милlet болсын деп мен тілегім алай болады. Мамырлық қуанч сізге саула, бақча біттірген, саван сүрген, таш ағаш жомған, ине сауған, отну жұлдызлары да сүйген. Мамырлық қуанч сізге саула, сіздің үшін таң жарығата, сіздің үшін бара-бар сула, қуанч насып көрсін деп адам. Мамырлық қуанч сізге саула, сіздің үшін бітеділі бар көгеттіле, бола сізге сауға, жұлдызла, кірдікла, жауын, қар. Мамырлық қуанч сізге саула, терекле сіздің үшін чаға, ақсыл бұлытла бере салам, күн айда сіздің үшін чыға. Мамырлық қуанч сізге саула, сізге деп көгере теңізіле, сіздің үшін ағара таула, келе жашыл жаш, жайла күзіле. Мамырлық қуанч сізге саула, жашау бішкен көгет жататлы, сізге деп жырлайды қанаттылы, мамырлық қуанч сізге саула.